Lord has made for us to rejoice. Mauning adlaw nga gibuhat ni Lord para sa imo sa ako maglipay o mag-celebrate ta diya sa iyang kamaayo. Wala pa nahuman si Lord og buhat og mga dagkong butang para sa imo sa kuha. Wa pa siya nahuman og buhat og mga milagro para sa atuang tanan. So karon atak na magdayeg tag magsimba mag-awit mga bag-ong awit para sa ila. Amen.